Ki putus kai. Kudu tegas. Putus teh. Kemarin keputus nggak. Hah? Kai, bener putus asa. Sahana putus asa teh. Kai sakit. Wenda. Usaha kumaha? Nya gitu. Pak RT dikemanakeun? Putus asa. Tentang video teh omongan. Oh, omongan. Lagi aya pisan ngomong. Oh, eta bisi. Ese. Hanya modal goblok. Saha kana menurut? Teh pecekeun teh. Untung di dama. Pokok gitu. Lamang teh. Madang. Hah? Gimana teh? Gimana? Tong HP atuh Tuh kan. Mi HP naon? Gak pedaun. Siki salak. Mi HP siki salak. Oke, wabi kayak wabi. Madang mah gede bohong. Sumpah, sayang. Aduh. Seueur kabogohna madang mah. Emang kemaha Quran. Abdi wios sareng PRT. Entong dah begitu. Entong. Iya madang. Tong. Mi mah PRT. Kunaon atuh tong jeung PRT? kelo ketang. Tanyamung anjing. Oh. Peta tong video. Halo. Kau mencintaimu Sudi. Ya tong kesudi mah. Pada kerja mua bebek. Alang sebebeb ngesayang. Madang mah seueur kabogohna. Abdi mah di ka PRT we. Kai. Madang setia madang. Setia merasakan itu. Merasakan apa? Kai. Merasakan cinta, merasakan aku. Merasakan padamu rasa pada gitu. Saha? Ya, Saha cintana? cinta sakai. Cinta sa. Hei. Cinta. Madang. Hah? Ari cinta madang teh kalau saha? Kita merasakan gitu. Eta mah merasakan gitu. Kan merasa. Ada merasa. Jadi merasa bingung gitu. Rasa Bingung. nya aku asih. Nya aku mah ada. Gombal mengadeng mah seueur kabogohna. Abdi mah geus bios bari ka PRT we. Tong da begitu goreng patut. Sahana nu goreng Cuma patut? tujuh Saha nu goreng patut teh? goreng adat. Oh gitu. Iya dong. Kiwa pikai. Iya tuh goreng adat. Kan kita merasakan. Cintanya cinta monyet. Pakai merasa ya bahelat sayang. Aduh. Iya. Lag itu karena Naon teh? Sok tanya deui atuh. Yuk. Kayak bulan. Cinta madang teh kanggo saha tuh? Akar age ki kabuka ada. Teh kan merasa kita. Aduh. Mamna. Tanyakeun atuh mau paus gitu. Mata can mam. Acan. Tah sama sakai.
Berarti ya kita pas foto sarang mendangkeun ya. Teu ama kamu gopang adang. Iya madang. Tadi Siti geuning tadi mana mina salah. Lagi gitu bebekku lagi tuh lagi bebek. Tadi mah Siti. Begitu tong gitu Bukan. Siti tadi mana mina oge sanes abi. Alah teteh nangis kai. Alah ngambek. teteh nangis teh. Tuh nuang lantang tuh. Iya, Mat, eta kabur. Nangis teh. Nangis. Dia mah bari ka PRT janten ka PRT. Teteh, pada foto teteh. Jika monyet hidung. Kita kecebih. Baik kamu pada bahasa yes dapat orang. Tanyakeun lah ka Idik, Goblok. Beb. Saya mah. Saya PRT teh hideung. Mehong ya bikasep. Geus mani geus. Kai, geus mani geus dahar geus tuang alah. Jika naon kasepna? Badang mah 3 Ariel gitu apal tuh gitu. Teteh lu kabuku sayang. Aduh. Aku mencintai iku. Bohong ada nyebatkeun lagi Siti sanes abi. Enggak boleh gitu, bebekku. Hilap. Siti orang beda. Oh tuh kan? Enggak, mau gitu. Aduh. Ente pohon. Sayang, coba lo sayang jawab. Hurry, bisa. Gitu. Bohong Emang gitu saya. Kita taras kan teh Yanti urang urang heula heureui wae teh babal. Eta teh Yanti urang mana? Teh Yanti orang mana teh Yanti? Orang mana cing sok? orang Cianjur. Tuh orang Cianjur. Nah, udah Tasik. Amang kan dia mau bebek. Acit. Mak adang lagi seueur ka pokokna. Mual aman. Tuh Ali mah pilih teu aman. Lagi nangis kan nangis. Jadwal. Di Bajawar, Hafid, Jagung. Di jadwal gitu. Tuh, di jadwal gampang gitu. Gampang bisa mobil, bisa motor, bisa mobil. Oke. Di Mas Jum gitu. Oke. Jalan-jalan cara pemadang. Agi, bisa mencopet teh. Bisa tuh. Madang soperan babi anjing, goblok, batan. Hei. Peta buka duit cocol. Nah, si Gelo tuh si hidung tah. Goblok. Da kayak rek jemput aku Pak RT, geus sok tengahkeun, rek jemput ku Pak RT. Agi, wabi bajeput. Agi banyak nih ki. Kai. Geus sok dijemput, teh Yanti dijemput aku Pak RT gitu. Semua dalam hatiku. Gane tong tarik teuing orok. Hah? Geus sok teh Yanti dijemput aku Pak RT gitu sok. Seueur ka bogohna. Alah. Lagi Ente gitu. kadibat puasa cinta. Ayo. Lamun mau aku Pak RT dijemput ayeuna ka Jakarta. Tong ikut capek segala, Kai. Tong ikut capek segala. Teh tungguin di bandara gitu. Hah? Di bandara tungguin gitu. Tungguin di Bandara. bandara gitu. Bandara mana? Munyul. Ya, Munyul. sate munyul. Ya di sate munyu segala lupa. Oh, di sate munyul mana? Oh, karek apa? Rek dijemput moal lamun moal aku Pak RT ayeuna ki indit. Tong ikut capek segala. Tong ikut capek segala. Wah gede ambek. Nah, apa jeung ulah ikut campur. Cicing, mami. Nah, yang milu ah. Tong. Dah begitu kamu dewek saya. Si Nona dikamanakeun. Putus asa mau bebaskan. Dapat saya jepet. Teh. Dari kalau teteh goreng patur hidung teh.
cicing ikut. Nah, cicing ikut capek segala, Pak RT. Itu Pak RT mah. Ah, di segede amat ke bekai. Di wai kai. Wai aspak wai sia. Modeng ikut besia. Jing. Hanya ke Sosok rayu atuh kabur ku. cicing kamu ke dewe. Hah? Sayang, beb, godeng patut petena ih, tong. Ada ser kabogohna jadi hati teh atos saya nama aku. Entang dapat kita entang. Kabar kabugubang adeng. Ganteng. Ganteng kayak. Entang kai. Alah. Kai. Age. Kai menabi. Nya sok rayu atuh rayu. Cicing tong ikut capek segala. Pak RT malah ikut campur sok rayu heula. Nah, wai damak wasya. Wai mama idik wai damak wasya. Gede amak. Keren kai. Apa kedewek? Idik oge budakna seuri telikeun. Bae we serikeun antep ini. Sayang, beb. Saya teh goreng patok pisan gede amak. Alah ditonjok si panja sia. Oke, sahabat ai. Sok Teh Anti ngambek tanyakeun panja. Kit entong double geus gaduh. Saha? Kit ieu. Saha? Sakai Panja. Heeh. Masih bias susu. Sayang. Beb, udah begitu beb ular. Eta teh indung si Idik, besok kenyakeun Mama Yanti gitu ya Idik. Oke.